He a rika ana mo a pōpō I te pānui tangamai o te tahua pūtea mo tēnei tau. Ko tētahi tonu ko te toi hau o ngā ngaru te mana kāhui Māori a Matthew Tukaki. E karanga ana kia nui tonu ngā pūtea ki ngā ratonga Māori o tira te mana hauora Māori anō hoki. Mō te nuinga o ngā kōrero kia whakawhiti atu tātou ki Pāremata, kei reira tō tātou tangata a Te Okiwa McLean e whanga mai ana. Te Okiwa kua puta e nei kōrero a Tukaki, a ka pēhea te minita take hauora Andrew Little ki e nei whakaaro. Koe nā tonu te mana ko I te rā nei rā paera kia kōrero atu ki te minita hauora kia Andrew Little engari auare ake ana I te pānga ona e te māwiwi. He oi kei māharahara he nui tonu te wā o tira, he nui hoki ngā pātai hei whiu ki aia mō te taha ki te rautaki hauora Māori. Nō ku tonu te māngari I whai wāhi māua ko te minita hauora tuarua o tira te minita hauora Māori a pēni hēnare ki te kōrero rero, me taku ki te ake e hikaka pautekaha nā ia. E kopi ana I runga I te hikaka. Kopi. Mō te pāhotanga e hana tū ake nei. E pērā ana hoki te wairua o te minita hauora Māori. E hoa tirohia ki ngā tauranga e pēhi nei tāua ki raro. Koe nā tāku e hia ana. Kia tini hia te āhuatanga o te ao hauora Māori. Nō tērā marama pāhotia I te tuāpapa o te rautaki hauora Māori, me te aha he pāhotanga I aminetia e ngā ratonga Māori huri noa. Good morning, everybody. Engari ki hai te āpitihana I te paku whakae. It clearly hasn't been as effective as we'd like, but that doesn't mean you chuck the baby out with the bathwater and just start with something that I believe won't be as effective. Pehea whakaro kia Shane Ritchie he uri Māori no tāua tonu engari e mea ana he kaikiri tēnei o ngā rōpū. E hoa ko tōku whanaunga tēnā me tōku rata I au e tamariki ana, kāro hātu au ki aia. Tēnā pēr ko taku mahi nui, kia noho tahi ki tōku whanaunga, ki te whakatika. E mō hōtia whānui tia ana kai raro ngā hua hauora Māori e putu ana, tēnā o iwi ke atu. Engari e whakapono ana a tākuta Shane Ritchie, he pūnaha whakawehewehe ke tēnei. I would suggest that we look at fixing the one system and doing a better job with that would be how I'd approach that. Ko eke o hia mō te tahua hei te rā pare e haere ake nei? E hoa, ai ni tātou ka kite. Ka mutu kei a kupuririki a pō rea nui e hunāna. Hei piti atu ko te hia hoki o Matthew Tukaki kia tō haina e tahi o ngā mana kei te mana tū hauora e pupuri ana ki ngā ratonga āiwi mō ngā kaupapa tautoko I te mate hinengaro me te mate whakamomori anō hoki tuia ki tēnā kia whakapikia te tahua o Whāmek mō ngā rongoā e toi tū ai ngā hua hauora ki te iwi Māori. Engari ko te whakapātaritari nui e tatari nei te iwi Māori he harake I rato I te tahua mō te rautaki hauora Māori. Engari kia tō waitia e au ngā kōrero a taku tuakana a pēni hēnare, hei a pōpō rawa tātou rongo ai, mohio ai, he aha, te aha. Tēnā koe I nā kōrero rangatira e nā kōrero Te Okiwa McLean tērā kei waho I te whare Pāremata.